ونان اکثر ونان دپان قیامت دہ سا یہ لباس انسان سن جسم پہ اتارنا بن یہ والنا انسان یہ ننگ کرنا کیا مطلب ننگ کرن گوا کہ پلو لگت پھرن لگت قمیض یزار لگت یمے کڑنا اس پتہ تراون ننگ نا نا یہ امیک معنی یہ بلکہ یہ سون روح اندر کن ام پہ والن یہ پیکر بشریت بن اس انسانی لباس ماز پہ نر دنگ پہ یہ سوری لباس یہ دن امس انسانس امس یہ سو اصل ماد پیش کر دربار گاہ خدا یت ونان کہ روح یمس یوتا مزین روح آسہ تمس میل دربار گاہ خدا تیوت عزت اکثروات طور محمد یہ گو تقواہ الہی ونان تقواہ الہی یہ گو سہ لباس یہ گو سہ آرنامنٹ ازکن الفاظن من یہ گئی سہ ڈیکوریشن یس انسانس مزین کر دربار گاہ خدا پگاہ با عزت با زندگی عطا کر یت پروردگار عالم بار بار دیوان قرآن مجید من صدا اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا وکونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا فإن خیر الزاد یہ تہند خاطر بہترین زاد اچھا تقوی الہی ونان